Afellaḥ d warraw-is. Le laboureur et ses enfants. Jean de La Fontaine. Yella yiwen ufellaḥ d amɣar, ar medden yakk yesɛa leqder. Mi iwala tqerreb-d lmut-is, yesnejmaɛ-d yakk arraw-is. Yenna-asen: fiḥel inigi, ula d baba ur d-itigi. Ayen ass-agi fakken weṣṣiɣ, deg imi n baba i d as-sliɣ. Yenna-d ayen i k-d-ǧǧiɣ merra, ǧǧan-iyi-t-id imezwura. Yenna-d ur yettnuzu yiccer, axaṭer deg-s agerruj yeffer. Nekk nudaɣ-t ur t-ufiɣ ara, kemmlet kunwi anadi tura. Kerzet si talast ar talast, ɣzet ur ǧǧaǧat tardast. Amɣar yemmut, yewweḍ-d lajlis, yegra-d kullec ɣer warraw-is. Nnan-as lɛahd yettwaṭṭaf, ad nnadi ima ahat atnaf. Kerzen kullec, amḍiq ur t-ǧǧin, lamani agerruj ur t-ufin. Mi d-yezzu useggas ɣef lexla, ufan-t yenneqlab s lɣella. Jemɛen-tt-id, zzenzen ččan, d tirac n lxir i d-rran. Dɣa faqen, fehmen assen, agerruj d lxedm ifassen.